Akan kapor pemerintah bagi yang belum takui kumbang lagi bang. Nam slode gilong bagi snusik nama kata kau nganung jit balong bang snusik. Mereka slode bang bagi penuh parak. Slode bang bagi kenjak parak. Bagi nampuak orang bagi slosi haba uhuman juni ukon juni upersa juni unoyam juni urayo ya galak balik syaka jaga kaba kamha banyak bagi ini mentah yang dengan slosi apa dengan jiblok kaba kau apa dengan jiblok kaba kau amal itu boleh yola balik asal syaka jaga kaba kamha baru ya telah diminta. Nakuat banyak tu hendak kuno bagi Dr. Ricky, lalu kuno bangalayo banyak kuno lang. Kei kebayam ini beri training, have a voice of the people party. Jadi bangalayo election Muslim aja takpa. Narato pada kejiluk kejiperkat Bangantino yang kita mesti pakai dengan kasar seperti Henry ini orang ini uji orang bawa yang ada punya bakal persanggu nimpang he ada yang bangsa jir tu ini Hosnan Araja berperang Maslufu bahkan orang lebih pakai benci kalau akan tentiu yang ini kebiri kebiri kebiri. Kalau apa yang justru ini dah jangkau, lelah lelah orang ramai bersusah berkara berput. Dia mengatakan sedang yang clean politics campaign house Nabi Araja Shibo. But they have a report about sedang identify dan teknik ini rampak. Kita berusaha mensyarah. Kita akan jadi berjudi, kita akan syariat, ban jawab lagi, mungkin ini video semua, nama kata kapor kalau doy, mungkin beri kita bah, in be syafma, mungkin ini orang tak ada yang jadi, banyak kena Hosnan Araja Shipo, abang ada beri kita lagi hari ini sahih apa, boxer. Jika kalau berseluruh mau diberiu, kemudian orang mau beriu bahan. Mereka aji hunian, namanya badan. Jika kita tidak mampu berbentar, maka jika badan kena berbentar. Jika badan kena kam hikai, bahan kam kembali dan syariat. Ateng-ateng kami itu mengenai persanghi batang tinggi. Hendai ilmu bapa kalau berbeda. Dia tak pandang. Hadir Abu Bakar, bahasa, bagi hari makor bagi makkaban persak bangkino, ibariki dalam demi hidup ini. Bagi kenal suai kedai itu ini yang beriu, apa rencana yang bagian ini dalam tahun Shanghai. Dalam mana, bau beli ayam sipor, yang menyusuri wakau. Banuan, bangan nasi ni apa pun dah terko. Kalau sini kerana bangan berlepas, kalau perhat syapadi, reyong bahagian kamlong bapin sani, kamlong bapin ia tadi kekam hak bang perhat hak. Tadi ukapor, kalau dalam pering kejikim, jom kejiknya juga jimat kejikah. Bangan abang, balik ini berkiri paknya, nak bakung kata kejim perhat non sim. Kabar sultan Bansyari yang kami pekerjaan ke nama Nabi berandang dalam kerja. Beliau sanjur yang kami pekerjaan ke Asal yang beliau boleh say Nabi yang kami begini pada voice of the people party yang syari ukral yang mulia ukral berhai ke ketenju hari India boleh
At ubapni yaki Geelong, kumapi bawa. Geelong was sulit. Wadani kanang babha. Geelong balaban siya. Wadani kecil-kecil. Sisa ambil kecil. Bagi yang yaki kerja. Henry, kadang ke Geelong View. Snow kumaban, banama bujrishu. Mengingat kembali berkejimu, kejimu kebawah nagata jogi punya jari. Dia sekarang jogi tenju, ya jari. Bangil ni banyak sering, hau beli usai kibrio, basyari kibrio kibrio kejimu. Bangil ni semua saran sudah papa, malam jejak berkumpul. Siang-siang bukan dipakai akibat jodoh hari kubur. Asal tu yang tidak siang begitu. Rengan, bilang tumpah ekonomi. Sisa semua tu orang upaya untuk perawat, untuk kain, untuk kelenok laprenju. Bakun kepati, apa ni Israel, dari semua tu, nombor besar. Katakan nombor beli keberjuang. Ini nama apa yang pen? Lalu aku nama yang orang rakyat dan susah. Walau mana mereka kuat, aku berpati menin, melan, yang kejian siapa, confidence meeting. Agak aku bukan berkenaan berkifat, kita tahu, kita keren. Bangkmau bangpagi, yang kejian naga mungkin. Aku berpasti, shimmy right. My confidence message shall eventually bagi bro kita nak cari macam Dr. Ricky. Bagi shimmy berjingkut jurut, bagi semua bangwara ia berjingkutan, agar berjuang berjingkut kami pakul. Jadi kerja Dr. Ricky Syakmat, kalau berjingkut kemarin ini berinjang dan boleh bersekian. Barang penjelasan susu berjalan lentik. Yang malam tulai sebul, yang boleh berlari, yang syakir wakau. Bagi ini, baonggan kini, kalau boleh ulang balik, yang kita menjadi wakau. Lalu boleh ulang, bagi dia yang umumnya beriu, amdan menunggu Boleh berkau lupa, hamiswa, mungkin ada jitu bangkit yang syakir kau jauh Dr. Ricky Ijazah. Maka pulang pulang milayu, boleh berdah boleh saja diperkati. Banjak pun UMP dari Shillong Parliamentary Constituency. Kami kesepak, kami kenal. Dari jin, kalau orang sudah jauh, orang nak jatuh jin, dari jin jatuh, bagi itu baru kita itu jin kami itu pun utah malam jauh. Orang Islam orang yang berkumpulan apa? Bagi mereka itu biasa. Orang nama itu yang biasa. Ngap penuh pak nama itu. Ngap pincang pak. Ulang ujian sekretari, ada jadi perintah presiden. Bagi jadi turun kita, sangat yang perintah. Kepada orang bersih kami ikut, ada jadi perintah. Dari jadi nama yang sangat berapa kita, pun berlangin. Kepada musa kepada jatuh. Bagi perintah jadi syifaat. Dari dia bulan matrim, mereka hukum kata keluar perintah sutra, kini bisa mengeluh, sibuk matrim sini. Oh, kalau orang lagi di sini, orang ikan dikatu kali, kemudian banyak, orang dia beri mana syangkat apa dia, beri, yang apa sesuatu, How they will I bore you?
kung kita kembali ke info Tokyo. Sementara Kusno jadi ke condolence message kawangi ko amai nakayang Joko Party. To Dr. Wendy Nisha Karian and family, Pope Sexual condolence message. It is with profound sorrow and deep grief that the voice of the People Party mourns the sudden and untimely demise of our beloved leader, Dr. Ricky H. Singhal, Member of Parliament from the Shore Parliamentary Constituency, founding General Secretary of our party, and a guiding light for so many across Meghalaya and beyond. But Ricky was a man of vision, integrity, lovable, and a humble servant of the people. Elected in the trust of the people in 2024. He performed his duties with unwavering dedication, compassion, and a real sense of purpose. His leadership was marked by courage, empathy, and unshakable belief that politics must always be anchored in service and love for the community. As a devout Christian, Dr. Ricky carried his faith not merely as a personal conviction, but as a source of strength and moral clarity in his public life. He often said that being a Christian in politics is a challenge that he accepted it with conviction and humility. Through his words and actions, he reminded us that faith and public service can walk hand in hand, uplifting, healing, and uniting. His life's work was a testament to his belief that leadership is not about power, but about sacrifice, compassion, and stewardship for the welfare of all. He inspired many within our party across all divides and among the countless citizens whose lives he touched. He was loved, respected, and admired not for the titles he held, but for the sincerity of his heart and the courage of his conviction. His sudden departure has left a painful void in our hearts, in our party, and in the state as a whole. In this moment of profoundness, we extend our deepest condolences to his bereaved family, whose pain we share. We pray that God, in his infinite mercy, grants them strength, comfort, and peace that surpasses all understanding. May his soul rest in eternal peace. While I would like to remind from a scripture which can be found in the letter of Timothy 2, chapter 4, verse 8 to 9, in which I strongly believe that Bariki is saying now this word. I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. So now, crown awaits me. The righteous crown is awaiting him. Kalau dia jelek ke apa? Kalau dia jelek, kalau pendapat dia jelek, jangan terlalu apa yang saya perlu. Play the